Oh yes, we are back again with another video. 200 bars, Big Zulu inkabi iyahliphizisa la. Beef on. Duncan versus Big Zulu. Big Zulu versus everybody. Asidlala lempahla lesi-react kuyona while iya. Ngoba vele ngizola ngiyiphoza. Mawukuthi awuthanda ukuthi ngila ngiyiphoza, hamba ya kuyona. YouTube uyidlalele nawe ngokwakho. Okay. Aya sibangene siyaliyona. Basithandile ke lesitayela se kidnapping ne. Asanga sithanda noze fika umfazi wengeke. Acishe aqale ngokufana lama video. Ay. And before nje size singene kakhulu ngithanda ukuthi ngithi shout out kubafowethu ngespan because mangiwabuka lama tracks omabili ama diss tracks la but 6 minutes each. 6 minutes each akuvilaphiwe. Shout out for that. Ay Kingi ngeni inkabi babamba amabonde babiza amathonga kwashimpepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisa uzodwa eseyikhalile yathi Zulu sebe uzodwa nimthandileke ke bu uzodwa lele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum ukade sipush itex ayiduma ikushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silale zizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti cha sijive isikomota bhekane nenkabi ndibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula icala inkabi liyaqunwa ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrepha ngiyamshutha vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomela yabona skill lesi ngiyasithanda ngiyasupporta for the skill lesi ukuthola abantu abazo imitate lo muntu okhuluma ngaye ngomeni kwi video especially because yabo uDuncan uyenzile lento kwi track yakhe wa imitate uBig Zulu nabantu abazwana no Big Zulu and la njengoba la ke mbiza ngephara ngibona abantu aba actor iparts yokuba uDuncan. This is dope. Ngibasonta intamo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahli industry gwiliza ngoma ufuna ibeef kuzamathambo eBackville no J Boo inkabe khule sizibumfa nokhule ekhama endlini mangena inkaba thule dusha insethu uhamba udu hasihlangana ngidla idlunga ngifune ephepheni le matric ngufront page ku GQ. Okay we rolling up empty the house like roll it up hip hop is turning up young hustler keep it up isihlahla burn it up ezababhema zishe lapho ngishiya industry ngcolile pick it up sike city swing kill it la mapiano ngumbuza kuka ulana pick it up dope ungcola pick it up that's dope abzahaya amahlozi aphilayo ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo ngilikhawule nganuka ngigeza izandla kwaPilato yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile kunzima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile umkhubu usekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuthanda eduki hey lo mshito akathi uDuncan ngempela lo Gate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi mene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena ku level yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadise millionaire icolleague DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinda ama bookings ayafilisa anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubhekane nenkabi ikhakha ilizofukuza izulu uzoduduma ngene inkapa zosukuma ngokuboshela udrink and drive usuzibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali eAfrika yaphelele kunzima ukuwina isamo mi artist libandela yakhumbula square wise uthi uzama ukuxolisa wazwaguqa ngamadola maphaba bekhohlisa kwakumele kuphonsa impamo umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangster ku social media masihlangana neyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindini mali ngibona liyafreeza ngathi ngilikhombe ngepiston yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiscope oduse afro ngizima nokufaka isingini ay
nawe yima wong bulala abafana bami bili amanzi khuphukile ngiswenga complain umasipala ngishiya hip hop ingcolila ngisesirapper namaphara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dili kukhahlamba lapha emayikhini nganifit hayi mina ningchifti lo mlilo wena wongishisa soze simbanga uzulu no boy uyazi uba no beat nina ngathi niyakhohlwa 7 hours in one night ngabreak record. And this is dope ukuthi uBig Zulu wazi ukuthola umuntu oyi-actor like umuntu oyi-professional actor like lo mtshita lo Wiseman Ncube I think sorry mawukuthi igama ngilisho wrong but abantu abaningi South Africa ngicasi bayamazi lo mtshita lo actor kuzalo nakwezinye izinto eziningi yabo best actor one of the best greatest actors so ukuthi akwazi ukumconvince ukuthi abe engomeni eyi-diss track ku-music video that's dope for hip hop. That's very, very dope. They say hip hop, man ngas, man just pushushuni inkabi ari yenzi man. Hlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi. Bafana nginsabi ngiwuzulu ngifele empini ngeke ningivume ngisaphila nongivuma kwacima umshini. Inkabi fela kubo ku200 ngiphethe ibiki kugame soze safana noma singaba ku-Major League. Stogi T ngiyakhohlisana nobhululu ukuthi ungcono ngidlula abani isilungu sikudyakwa kakhulu. Ngidinga i-dictionary wena mawurapper ngoba ngibuze only tumo thule tu yilona ongese na volume stoke visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala na ku roots sewashaya uBig Zulu amaphandlana Ntswembu useyawashaya amaphandlana Ntswembu onjenge ngazi ukuthi ungafunga ukuthi thatha ini ifaye ukuthi ukhona uzobona ukuthi akasayenzi le akayikho kuleyo level man useshaya uline oqondile nomjida fethu uzwe kodwa ukuthi une double meaning une triple meaning yabo nje first nomjito seblind ngalenye indlela ke manje ngenye indlela usungahate ngoba phela ukuthi mhlawumbe ucompare ukuthi umazenini ukhulele phambi kwakho ngokweskili yabo uyamazi ungakamfili but mina mangizwa indlela constructor ngakhona ama line nginayo into yokuzayo lo mjito lo mhlawumbe wekade vele enza ngamabomu like enzela ukuthi abambe indlebe zabanye abantu abangeke understand lento but manje ulayini sokuthi noma ungawuzi usuyi punchline later on you realize ukuthi wenze sense futhi kunama meanings abaningi so that's dope. Impande zakho seboxing ngikhatha ama OG okay ake ngena stickini istayela sakho empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi ku-boxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch lamali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha nayi order yama-hit kuthi delivery takes a lot ngakhipha u-150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona ipharala velela ngithuka amahlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthuzula kana hit ndakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwina isamba phela ubanda mpo wayigcine ambitious hit zathi ngine-apartheid nginika itest ye-avocado angijiving efuba dos kurap ngiqopha umlando entry nge-325 ngilokhu ngisidlalela umakhado ngixakayo kakhulu ngoBig Zulu ukuthi ngasekuqaleni usawundi engazi uthi shout out to uMT or something ngokhathi this story T yabo kodwa ke shuthi indlela enza ngayo ugadla ngalo wagadla ngalo ugadla ku story T ngokuthi wadliwa uMT engomeni yakhe by any means manje seyabuya futhi useziyakhala futhi kuyena uMT sikhala kakhulu kusho ziliyahlatshela wagcina ihit ngomanando namanje ngiyi-hip hop kade ngaba yi-MC ngidropa ama-16 erenke ngibhalele eteksini ndakwendlala nencika kunzima ukubamba i-KFC yini ikhadi liyadecline i-ATM i-MT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuphoma kubhifu niyashesha nokunona lo mjita lo iphara la ya-actor naye uyakwazi ukuba nehaba eliconvincing ukubuhlanya kuyabhatala ngabe nani senanotha bafana nginitshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwa umnyango simpambatha sengilunge kakhulu oscriba biz bayatanasa bathi nsweet ngigcwele inyongo yiki rap isaniphalasa RIP Supermega i-rap ngisayiteta ungikhonzele ku-Ricky baba pro kanye nojeba ubatele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisana i-hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrata ngekhoneni lasesiphaza siyabuya hip hop nocasper selaba ipasta hayikona kuyaxaka ngabe insimbi yayibamba ngena ngiphume behind
ibhazi enye into engithanda ukuthi ngisi shout out kuyona, shout out ngayo kuBig Zulu ukuthi u200 bars phela lo, and akuthathanga isikhathi esingakanani ukuthi kade uphumile kwaphuma imusic video, kodwa ngimbona nje la edla amazambane la ku-music video engazi usamagama akekho show ngawo yabo. So angazi noma abafethu sekuyisikhathi yini becuphile ngokuthi uba wathi ngithi yabo, because khona lesho khona la uBig Zulu ukuthi angazi sekuyiminyama ngake silinde 200 bars, shuthi naye wesehlomile ukuthi wawukhipha nje. Ziyakhala ngalo wami ngoba le music video le iyashuthwa within few days ekhiphe u200 bars engoma yabo. Dan Ken wafika akhipha 200 bars, uBig Zulu wakhipha 200 bars, wakhipha qala futhi uBig Zulu i-music video. It shows ukuthi they're ready, kodwa uDan Ken naye should be ready ngoba waphinda futhi wathi after 2 years waphinda wathi music video, hey South Africa hip hop kumnandi. Oh siyaphela la utheni ngasekugcineni bapro kanye nojeb ubatele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisana hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrada ekhona lasesiphaza siyabuya hip hop noCasper selaba ipasta hayikona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind bars ku hip hop amthabo bust ya. Slowman, shout out Slowman Films. This is dope. Well directed, well shot, well edited. Quality is on point, baba. Hayi mongathi uyaxeka la shise ngabo. Well produced futhi ingoma yakhona. This is nice bafethu. Mtshela ukuthi ucabangani lapha kuma comment. Iya ku YouTube wadlala lama tracks, ngifuna ukuza i-judgment yakho, ngifuna ukuza ukuthi wena ucabangani ngale beef, uhamba nobani kule beef, usayiqhubeke ngoba buye ngazo into abayisho la kuzobanjwana nangezandla futhi mawuthi kanjani yabo, ngoba kade yaqala futhi le beef iyashisa ke ezingeni eliphakeme, yenza hip hop ukuthi ishise eSouth Africa ithole i-attention because Dan Ken is under a big label. Big Zulu une label yakhe enkulu, he's one of the biggest, if not the biggest artist ekhona eSouth Africa njengamanje uBig Zulu. So ukuthi akwazi usaphenda ibuyisele lento yestradi yama bars, that's dope yabo. Say appreciate kakhulu lento yeni bafethu, qhubekane nidisane, mengekho nje mhlawumbe okuzoshayeka noma mhlawumbe kube khona olimalayo, aniqhubeke nje nigange kanje bafethu. Siyayithanda lento lesabalandeli be hip hop, nami ngikhuluma nje ngomlandeli we hip hop namhlanje yabo. Ngiyayithanda kakhulu lento eyenzakala bafethu, sibeka kwelinye izinga. Nami ngawo ngenza ama reaction kanje because ngifuna ukuthi umuntu mayade azi ukuthi sigiphana kwi hip hop, iyashunqa hip hop. Wena yini yenza ukuthi usale? Press subscribe lapho, press comment lapho, usho ukuthi ucabangani, press like lapho, share with your friend. Until the next video, YC Live, I'm out. Sazohlala. Sian Cannibal. Welcome to YC Live.